sikani. O feel okay, but we feel we okay. Into bit me ka say ye busuani ye woni pa ye nisika. Me no ya adwene. O hie bia na wa busuamu no. Me juja trum. Enkaka wana wa hu chrem. Enti fa wa yina bra. Wa mani wi yina bra kwa jibutan no su. Jesus. I say when he dance on you, sir. Obuobe. I say free super berry from you see El Sakes be Auntie Adwa. Ah. Now we're from with the Rada Obuo. Say me radical. Na so be fie no a obedi hinie. Na mizaya be ye efie no twase bo a. Achiase yi. Ah. Kwa umaye. Enim baby a. Ye beti makosie. Sunyina sa Michael I say who free room very from where Dina Kasibi on my hene Eugene now we from the other Ghana free say me radical Achimai no be fie no Oda mine na mizaya be ye efie no twase bo a Obi are to me, man so good to me. Onyame bedi hene wate. Even see me across here. Ayi mi amfa nyum ni biem. Yemfa nyum ni biem. Yemfa nyum ni biem. Music is the food for the soul. I don't know Erade nam so de kasa de kire yen. Yeah, honhom mu adwuma. Aropa yegusu a yebisa se hwan ena amane bi da ne so mumu hwan kra obeti akasie mikro mu obomi obo abitifi asakraka abene empire so etibie inkwachia anopo emu amu nyina yebisa mo mumu hwan ena adwendwen bi da ne so afa yantinsi mumra hai acheman yebisa mo kotokuman yebisa mo webetimi akosi come on Shaba we are sikeni anase wo yeni kapre so kra no abra enkankan ne wona wo pensa pa wo mo rensa pa no wo frɛ mo fa wo ha ni na bra fa wo kaje botan ne so Otradiye cigarette foni nyina ye frɛ mo Egwamanfo ye frɛ ye nyina momra One you need Jesus Madam bi tie mi anopai na wo tie mi e wo taxi mu Endra ade e chi anopai said ya wakwame a wo bere ne pa waka na no atumu otika ne mudin sa no anopa mu nyina ye to nsa frɛ mo baabi a wokokoda ye bia mo amokoda mprekire mo amofom mo mpa mo yira mo mpa
koda nkrofo mpa so anopa yi ye fra mu nyina momra wo ko obi anim wo asem na me kan no benye fie no a beye fie no ji asebua obi ara ntimi obi ara ntimi ontimi obetimi akonsie. And of course, we're bringing you the Friday edition of your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation. Is airborne live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. That is our frequency modulation. Ayana what tuning in, baby. I'll not be able to meet you. What it? Diaspora food in pay mo Germany, more UK, more US of A, more Canada, more Italy, France, Belgium, Turkey, UAE. Baby, I will be on pay what journey. Yeah, that's yes, Nyampa. So until any munchra on shirawo, and then you don't sabe can be an inch. That's what I say. On show so home massem. And untikamu.com. Taxi drivers, we too much. Man for young kwa one bed nanti yanka. I don't pay ya that's mati. Yes, re unyankopon so onko so enhiramo. We are sick. Onyunu no oma wo onsanko wano. Oma de nchen a wo ode wo yafunu pan ebekoda da. Efie ne prabua ma obia. Store wura wo so wo ma ye kwan a yewura wo store ni mu. E ba cho wo so wo biem wo fie. Ba bia wo tie yen anopa yi. Yesum wo de to onyankopon ni mogya ni mo. Yesum wo de to Yesu ni mogya ni mo. Yesum wo de to ne nsem. Yesum wo de to ne bambo ani ni nwunu na se. Aropa yi ya desredi nyina ne se awurade ntwe mfa nwura na pam ni mu na sane na no oka kire abofo no a wo ka kire won so konkonko sei kuro no sana se muduru kuro no so a won ma wode aka do asensan won tokuya no ne de enyamra nsem ne niam amokɔ nyina no saafo no omo nka ho omo wo protocol anopa awurade ma wunya protocol wate mesa anopa awurade oma wunya protocol ewa brabom ni enipa nyina ya omo be bra nsan wo mo ensa aka no wo eye minus you ye yi wo free mu wo mre ena wa ye yi wate sansa anopa wa ma ye kwan am ye wura wo fie ho wa ma ye kwan am ye wura wo dwuma ni mo anintikamu.com efieho.com asum.com edwemu.com baby am biemu amutie.com ye da si nyankopon hira mo anko so anye kese e o ma brabom onti nanim nkyere mo na se wurade enhira mo a me menti ase da dabi o menti ase da ye da se time check some 52 minutes down 6 a.m. Day check it as my catcher and a fiada program check matching I don't pay can you www.ahenkanfmonline.com. I tune in more than Ghana Zaino Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. If I try to download enough for wet and what it? Yeah, that's CB. If I told you more brand Samson, you be second the moon. What are my young fan to us? Now, for your father, can you answer fan cajon? Or some can choose out of pay a dear poor man tell me I would be in soon or a better crack tea. And come on, ye didn't yet when team we are. I because I'm casting super talk in soon cran talk. I'm casting we have a young cram. And I know I can't say me doing some women in Sue torn on Yas and Ketua. A poor man tum in yen can't say. Sa weather forecast we no ye de ma achim dan fo nko ampa cho there be radio no eboro achim dan fo so ekọ miaye ahodo bi eni to omo de ba omo si we ye apuye mantam nyina mo dia eni ti ya no ahye ne nso
Apuamantam nso mensin no ɛyɛ duasa miensa 33 constituencies ne districts and assemblies ne hwan and nti sɛ ye ka ne sɛ ye ya na wahye ne nso de ama me sɛ ye ka ne sɛ ye bia na momo hɔ no awia ne bepie baabi nso ɛyɛ na ensuo ne bepie and nti hye ɛno so enso fama me na anope o sɛ me kan kyerɛ sɛ apuamantam ya yahoduo bie no ya de sɛ ensuo no ɛbɛpetepete kakra afei ebemunemu na efree non dubrem hɔ no ɛkɔ no ano o kyerɛ sɛ ebemunemu na ɛwɔ miaye ahoduo bebre no a na mum efree premtobre hɔ kɔ no miaye ahoduo bie nso awia no ebeyi ne ti na abɔ na enam sɛ awia no ano bɛyɛ dindindin ti no ɛbɛyɛ ne ho ensuo awia ɛne nti free no miensa ebrem hɔ ɛkɔ no o kyerɛ sɛ ɛbɛkɔtwetwe nsuo ɛde aba ama nsuo ɛbɛpetepete anase ɛbɛtɔ ɛwɔ Apuamantam miaye ahoduo bebre no a ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me bɔ ne tɔfa ɛnɛ nsuo ɛwɔ wiem saa nso ɛna awia ɛwɔ wiem agya no bɛkyɛ ama obi ansa aka ne deɛ ma yɛmfa asra nkɔma odi ahenkan kwame yɛboa tikɛse a ɛso da yɛ pa na ɛwe adwe ɛnam so ama nea yɛ nyinaa yɛhunu ne nei ɛkɔ so baabi a wɔ bia Nyankopɔn hyira no afei yɛfuna wo no ɛyɛ maame akua frakoma baabi ɔno nso ne nam bia no Onyankopɔn ka ne ho ushia me nana yakuma onkyere ne se ma fe ne papa nti se wo mane yen a o mane yen den chembrebo ye nya gya ya den ya we ne mo no ye fa sira ne bi nso konfa ma adwempa hene Kofi Mensa Kobi K na Billy Man me nso adawro ma me ba bi di dwumadi no ho kyea me de ama mo me din o bo ba ofori amanfo aropa yi ma yama wache ne yemu akwaba efamra show ni so Professor Kofi Abraham etwaso amaye Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Isinenke chikra Udiere nyami Udiere di no beyama Otumi ageni na ye Oyisha dramiza Abedi ne Kofi no jafunu Isinenke chikra wadasenye Udiere nyami Udiere di no beyama Otumi ageni na ye Oyisha dramiza Abedi ne Kofi no jafunu Udadrino haone arewuya Fatunya misu Onyamine ni wasumasa Otumi adini na yene Eremusu nyeno sachira nentia Shedina mesuro Suma bepie Amawo watawo Udadrino haone arewuya Fatunya misu Onyamine ni wasumasa Otumi adini na yene Eremusu nyeno sachira nentia Shedina mesuro Usuma bepie Amawo watawo enti na watwe mu nyina no asɛm a menu mienu yɛdi ho nkɔmɔ ɛne sɛ Awurade hunu yɛ mmɔbɔ sɛ ne yɛbɛyɛ yɛnyɛ niamɔ ho nsɛm fa nkyerɛ no ɛnam abrabɔ bi a yɛbɛkom ɛtɔ da bi na sɛ obi ɛkɔ abrabɔ bi mu a ɛma wanhwe yi a na ɔyɛ akasɛ tie nyame wanhwe yi a na ɔyɛ aba bɛyɛ asobrakyerɛ na ɔba aba bɛyɛ asobrakyerɛ na akɔfa wɔ haw kɛseɛ de abrɛ no ɛna no Lord yiri a yɛfrɛ no mesi yɛfrɛ no sɛn Urafi Wadwendwe dɔso Lot yiri a yɛfrɛ no sɛ Edith anase Ado tie ha ɛnyɛ sɛ deɛ mo spell mo Ado ADDO no ɔno deɛ yɛ ADO anase Edith sɛ deɛ ɔbɛfrɛ ni bia Lot yiri ɛnam abrabo bia no wɔ nam mu ɛne baabi a woduru yɛ no ɛma afei ɔdisobey Onyankopɔn na nyɛ ne pɛ hwɛ ɛtɔ da bi a waho ɛna no na me ka kyerɛ wo sɛ
seni abrabɔ no emu pressure eni mu akukuruhwe ase seni abrabɔ no to de bi ya na ekom ne anibre or time persecution se wom to de bi na wo hwa abrabɔ no a utumi brabɔ no a wanhwe ya na ubise nyankopɔn questions bi a ebekwa kofa wo how e de abrɛw ɛna no ebi to lot yire se wote na no pɛ ya beka se ne lot yire o ya sebra kyerɛ omu awurade or disrespect awurade or dani nani and or dani nchini sie mese se nto wa da ento wa eden da. People are going through hell in life. Enkrofo nam oyia umu ewa abrabɔ mu. Sɛ na no na me ka kyerɛ wo sɛ na Israel for wɔn edru eye Babylon ho no ebra wɔn duru hɔ no a people were expecting them say omatimia a go through aba bedru Babylon dia anka wosenka wɔn eto ayeyi dwom ede ma awurade wosenka wɔn tontom awurade na onyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ wo ne wukunu ene wo ma oba besai Sodom ni Gomorrah eni nti monsesa mo niema monkuku ni monkaka monko me ma obofo ye dimanim na akwa akokyere mu baabi a me awurade masada siesie se me de ma wo na me kwa akotori Sodom ni Gomorrah fo so wire no mo ho anka senka ye good news o anka ye good news na so Israel for the through Babylon ho no mo a people were expecting them say at least they will triumphant. At least people were expecting them say they will jubilate, they will celebrate, they will shout joy, they will sing God's praise. But this one, it was the otherwise. When they got there, then they remembered the agony, they remembered all the bad things, the bad omen that befell them, that didn't give them the opportunity to celebrate and sing praises and worship. But or say when they got to Babylon, then they remembered the things that they have gone through. Then they sat down and they wept in agony. Share ebusia obi huru ni senka opportunity bi abasa opportunity no senka wo grab it. But your opportunity bi wo hono mo a onsa som but wani nye. And it is one hwe yi a utimi ya sobra kire. Lord to yire hwe bra wa bra sase so. Not just a day ni nyine bi free ne nsa. Wan ka be yeden. Na eno na me bompa ya asre urade se na wotwe mu nyina no a yesua sa asem we no. Urade ennom mwa yen. Okay, kind the book of Peter or sena asem biara ni wono mo a eba bonten a onyame na asoma na eba sa akeke asem bia nyankopon soma ma ne ba sa asese no, it has its own intended purpose to fulfill. And therefore this morning we pray to God Almighty, said the reason tia o ma sa asem we ba ye say Awurade nhunu ye mobo na yenam abrabo bi emu oyemu a ye nyina so ankekan adwen amfa nkyere Awurade na ankofa asotwe amfa amre yen kai nia eto lot yire anopai ye bom paya sre Awurade biom se onhu ye mobo eto de bia na abrabo ni mu odin hwe eto de bia ya na eniema bia ne nam wutiri mu no se wanso akoma mu a obe trespass. But the good news is that Awurade ehu mobro eso na edoso e de mani pa nyina. Awurade ye mpai bo a ye bo ena ye de asemi di ba wieye. Ye mpai bo ne ade srede a ye sre wo Awurade ne se ye nam esum kabi bunumum pa. E wo se ye hunu se ye nsuro boni bi esan se oni yen enenam. E wo se wo ma ye ntiase ewo u decision agina tuo ni agina sie bi a wobesi e de afa yen ho no enam say ye nipa nti eya na ye ntiase. So always we want to question your decisions concerning our life. Enti esrewe Awurade se hu ye mobo agina sie bi a obesi wo yen ho
a yen tia sienti ye be pese ye be question we urade ye be bisaw urade ade na me brese urade ade na me nko ade de me bi enye aden saa niema no a ebetimi akwakofa wo how de abre yen no ene esre urade se na wotwe mu nyina no a wama yehunu nasem na ya mfato ho yehunu a biblical antecedent ya eno na serve as a guiding principle for us this morning and this whole week, you know. Yes, run we urade say duru baabi na abrabo bia ye namu ma yen akasa tia no a onhu ye mobo to da bia wutumi bisa won question say na da me be boa nkrofo wa asase so ana because sika bia ato won nsem a na hye enye se wunya adwuma edin ni o we a hard working person but se we ya adwuma den no a osena ye adwuma te se sebe oponko na nso so yaduane ya yedi etese ya tetea iduru ba bia. These are the questions ubisa wo ho. But anopai ye bom paye sre urade se onhu ye mobo na se eduru bra ye bisa questions saa ye misa antraso na ankofa wo hawo amfa mre yen lot yiri bisa questions na traso edintina wo se o trespass she did and she got punished. Anopai erade manim parien na abrabo bia ye nammu ankofa wo hawo amfa amayen ejenya nkopon obenya nkopon no nkronkronya nkopon eto de edin a eye atwitwaje yen ewo Yesu Kristo dini mu. Amen. Ibacho na awotwe ni ade bra wo ne aha ne ade wo yese urade se na awotwe wie ya ye kwakodie ehya ase wo kena no nso onhunu yen mobo na on guide yen steps na ye nam isum ka bi bunu mu a onye ye han oma ye nsuro boni bi sanse oni yen enenam ofremi obowo ba ofori amanfo ebacho eye machi show ena ye daso a ye die ediama o baby ye duro no ye bu curve no na yakọ into the world of sports update ahodo e wo hodo mu nyina no Joshua Kwabena Jenim oni Kofi Ejiri bringing us up to speed the ekoso wo hono mo enyina eniti yenya muma wo mo omo wi a ye besan ba enye fidie ni mfiri ha ye ba sisi ya jo apo moko de bibia fine obi bibia come on sure weekend na say ndru hobium se bibia anso ye come on oh yes nyame adom nti ye kodane ye ho asan ba ye kodane ye ho asan ba se ko jima ho me na won say de talimu ahome je ni ba bia o okay that be say china on kasa radio so ena say on kasa radio so na nje say wo jo ahome o obi ani mu ha me Saturday Sunday no eya na the busiest yi krompo kra na ejuma kra weekdays me nya na ka me pay Monday to Friday no kra mo Saturday we ni obrenko an bra obrenko an alaji apo moko de alhamdulillah Alhamdulillah. Apo moko dia za alhamdulillah. Be fine. Ele radio. Don't want take us along. Me that. Alhamdulillah, just nyame. Awa ni nada dance. Be fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Joshua say what na zungu da. Say no mo ka. Say no hwe menim sa. Alhamdulillah. What I say? And then Allah dina o twabo o kan twato no alhamdulillah nti say o ma no eye spicy kakra alhamdulillah alhamdulillah yes no le say asedan kan yankopon yeah e bi sa say wo ho ye de no wo ho ye de wo sa asedan kan yankopon asedan kan yankopon that means mo ye bijiram what I say me ho ye pa oh okay so ye oh yes Sanuka de Sanuka ba ku biso oh Sanuka de no zo aka say sana zoa no wa je so Sanuka de Sanuka de kede ana say de da bi chale wo yo komra bi e fa bo Adana pai adesimamba Ghana mamba yema munyina kwa abason kubio embra Ahenkan 93.3 so ya tenasena no pai agudie mu nsem ena yedi Asia we midin ya de Joshua
Kobina Ejenim, Yosef Ajiri Wenyatin in Canada, Memphasida Emma Jubilee Hospital, almost a sing Kukre Yesia Gongon, Eboya Baba, Ama Debia da Good Munsem, and Su Ebejao, Yakachi Ose Oyare Hundo Do, Nape Alsabe Masa Yari Mon Yarwanina, Etwa Iradia, and one Jubilee Hospital, Yarabia Eti Biana Fabre, Yebeshe, Nafi to ascend Tempaso Eddie Amon, Ebia Lab, na peso ye do na peso Tantinenta Ke, or the ma a man of Mafo Fruno, Yinsen, Unyo Hobby the Fanwa. Ube son one time Eddie amount. Postnenta Keno enso abadema mano ma wo wie no ni nan oba ye man church kama na fu ba no enso enyi ejina brane na bibia nso akoye Eddie amount ebia surgery and also operation bi na person ya o theater honum o do asembedan ye behwe na afia ne kama enso ede maternity ne enso aba saa so na ye de ultrasound na afei electrocardiogram machine aba we ni scan bia bi ye twa ne kama enso ama cancer it enso ho intene ne ade be chiri wadwen so bibi atetio na de bedan ye behwe na afia kana echire enso ayedin wani na ohwa dia unhu ade ne ebenwa unhu e wechire unhu wanhwe ntu asentem o chambi no o kese pa in the best show so your eye clinical infide asemuma wani yare nyina no ye de san one time enso edi amount diabetes and hypertension for no so ne fela no pa bia no ncheche ekos enam no kase ncheche no enso ekos na no pay eye fiada we any fiada bia na san ncheche no enso ekos edi mawo e bia wo fie wo adwumam na opeduane papa atodi de na pom di wom atodi dia na ne Jubilee Hospital ye canteen sa oba no kitam chance so dia ye beje na ya hwe ye wo hwe chi akonya odian babu road no so amantra bridge ne so honum ina obehuye 0244575799 0244575799 and 0241784645 na onia enso edi enkomo ma efie enye de dandan na meka cheo se ma efie enye ni kanika ni janije enu ntini so pese efie da ese o TV no enyam papa nko a na ese baso enti wo fie na so wo wife o fie wo nkwara wo fie a ese mo nyina o mani kafie na oman konko for them anko TV ni nyane se ope eye decoder papa ato decoder eso de ato my ne ebusuafo ani so akafie dia eno an Festus Enterprise se open multi TV DSTV Star Times Canal Plus and I say AD Plus combo dia eno ene eye Festus Enterprise e bia won so no pe TV na opato inches bia any brand bia bi ebi Hisense Asano LG and Samsung dia furniture man of Festus Enterprise na fe yemboa TV no brother the code and brother name of remote na aira and as I say fa bedanye na remote control the ma binato na bibia so enko fine enso enfamanya no nko a ebi na TV stands and the decoder stands and so na opato a ni na ebi ho afi sanso ewo eye AC ebia wo bia dwuma ko bi ankran office na person the AC boma AC the auto the horsepower na eto anything horsepower bia bi ebi ewo eye Festus Enterprise akachi unso brother name of asay and as person install the man so o do asembedan ya e be hwe na afia ne kama enso edi amount opposite Ochumasi Sports now na next palace honum na hwen ya ubohua ye ne shell filling station no na eben ho ewo achimdan 0244515849 0244515849 and 0269305785 0269305785 na onia edi enkomo enche na schools ni ebie enu ntino obabeto books textbooks awodo ni nyina obabeto for assembedan Blooms aye bookshop and trading enterprise na fe yemboa se textbook na pato aye primary there aye JHS anasenin SHS there enu ani Blooms bookshop ebia also exercise book ruler mathematical set pen and pencil sharpness crayon poster colors clear bag collection fluid office pin cardboard formica board eraser graph book there ni nyina baby esodo ni chira nyoma ne bo form no enu ani Blooms bookshop and trading enterprise wase medanye na fe school hu nyoma nyina no yema bi na to na bibia nso enko fine emfa emam uhwe chi akwan a achimodan opposite Ghana Commercial Bank car park no honum ena obohuye 0244293632 0244293632 and 0203083731 0203083731 na oni Blooms Bookshop and Trading Enterprise edi enkomo Beni Tomauli na fe Raymond Asheteurat ene produce show
Yes, someone say ndano pay and for my share and free bet pa Ghana Premier League Nyakopon Adwuma and the games outdoor na and so NSA share ne yanko pie obrekume na se brekum Chelsea etnafi wone boboko efan Acalans e de eboni nyame Adwuma da tena ye troasu ko pie bofo kwata no etnafi wone Accra Hearts of Oak and so ebo eno e tena the game no e to da 3 pie nyame Adwuma kwasi da Great Olympics etnafi wone e boboko a e fa bibia ni Gold Stars e de eboni Legon Cities etnafi woni Diana Stars enso ebo Active etnafi woni Pando Heart of Lions e de eboni Samates etnafi eni eboboku afani Beche United e de aboni 6 pm kwasiada e ade Kumasi Asante Roko enso etnafi woni Kalula United enso ebo nyame Adwuma Wednesday esanse African Crofo Continent Dims FC betnafi na fe oni Swaterman enso abo Mediama e betnafi eni Nations FC enso abo we games outdoor ese etodwa Yegusu ejina Ghana Premier League ni muna ochina Magde 3 no enso etwa so enumu ena Accra to Focus na fie na one bofa katano eri aboni no ena head coach edema ayeboboku a ye fan Accra Hearts of Oak Martin Koopman enso akasa osomo preparation towards the game enche ebaso enso osunyane Coronation Park no na ose bofa team no wa hwe omuye na onim qualities abofa team nyina na se omo ewo intomo prepare ye na bibia nso akoy ose achina de se abofo entu a akoma enso ebetu. What they have in the team, so they have qualities, but we have also qualities, and I'm always looking for my own team, and I know how they play, so we prepare very good for that game. Enti way enso head coach Adema Accra Hearts of Oak Martin Koopman yenda ni remu enso obofa kwata no nkodi nkomonso femfan fomodia na so kopiemu obofa kwata no boboko no sporting director opa efane Sam Johnson wona so nsam kakra de agya osi game against Hearts of Oak ni de preparation bibia enso egu na kwa so kama bibia so gyina na so yepa no mmayire mo aboro se tawe na de omu hia supporters Sunyani aya humbwa for hard game because match here ye was Sunyani and to be looking forward to the game on Saturday. I point said here as team no aya humbwa na say ye go humbwa so for game on Saturday. Team no they are poised for the game coming on Saturday. You know 3 maximum points definitely should stay in Sunyani Coronation Park at the end of the 90 minutes on Saturday. We ayan komana so pa ono sporting director de ma bobofa kwata no buku no pa fa Sam Johnson e de jaye na Kumasi Metema Asante Kodoko omonso mugina kono kwasiada ewo aye Baba Nyara Sports Stadium honum no omene Karela United na di eboni enumu ena head coach enso edema Kumasi Metema Asante Kodoko Prosper Nate Egum enso akasa osi mprempren starting league no 2 games Kodoko abon results in there ensheda enso ni sa na ono onankasa afi ahimfie no na afi IMC no omunim team na so no mo eye adwuma omsi Kodoko de demanding results team anytime be no pese Kodoko enso enya eye results na asi Kodoko supporters na omo support Kodoko no omunya botre won koma phantom ye mprempren de team building na Kodoko omo eye team building so de uhia product na afi uhia process ni be lead to the product na bibia nso akoye osomo bi udi team ebetimi akompete ewo any level yentie Kumasi Metema Sanoko head coach Prosper Nate Ogum. There are 2 ways to building a team. We have the product and the process might lead you to the product. So to me, if I look at the 2 games that we played, they did well, they played well. We are building a new team. We are building a team that can compete at any level. And building a team that can compete at any level, you need some patience, you need some time to be able to do that. I know the club I'm coaching. It's all about result. But the result will come if we do the right things from the beginning. And then to me, as a technical staff and the Palace and the IMC, we are doing the right thing by trying to make sure that we build a formidable team. So they have to be patient. They should look at the positives in the game. I mean, apart from the results at the end of the match, they should sit down and look at the positives.
we head coach Adema Kumasi Metema Asande Godoko Prosper Nate Ogun. Yena ni remu e dream service ni nkomo ensumfem from andano peda na se kopema general manager Adema Dreams Esboboko no aya pa na mini shadow na menu ede nkomo akede eja wasinya kopon aya doma kopemu e Liberia nyakopa doma detena na se game no enso etodwa omni kalo FC ni se game etodwa e wa Cross Sports Stadium no omochemo ebo ne kan mienu a omotim ba ko nyakopa adoma detena 4 p.m. no game no etodwa eno na so den sem kakede eja waso makodu osumdwem training na de ni na enebe hyase place na de ni na bibia enso ejina na kwanso a bibia krado da amu analyze game no na ma hwem krofo na hu se o modem bonde omo no mo metu no mo bo modem bono ense da embrusu bebresa eni ti so mo kokode komanimu a nkudimde nde betumi akode ma omo o se de aka eni se omo chances o benya nna no omo betumi aye ho adwuma yi Yebedo yebe 1 hour ni yebedo yeguso set into your hotel Painesville. This town is called Painesville. This same town stadium no is 10 minutes away from the hotel. Yeguso set into the hotel. Yeah, analysis of the game. Analysis na here no the PM eba and say you say they are no better than us. On me a good side, you respect you, but they were no better than us on the day. Now on the day so in analysis na here you say you may see a lot of chances. And to me convert those chances now, I will probably record a more impressive scoreline. And the economics for Becca say all things being equal, the same quality in the best show. I mean, in Chadian so no, I had neutral ground because Bobo no woman so Sierra Leone, you're born Liberia, even though a neighboring country no a neutral ground. We am commander say general manager Adema Dreams FC Boboko no Aminu Shadow ede ajae. Okosa we pe na assistant coach Adema Dreams FC Boboko no run for Dorman. And so ekasa kakra ede fa game mu se first leg ne eba so Ghana ma Dreams FC edi nkunu mekani menu akalun fo no omote kanu baako na o second game na eba so no de ombebo ay game no different kra than your boy e wo Ghana no emu. We can also take our chances. We can also take the game to them. And, because the second leg, they have to make sure they score. I believe we have to change the approach, or change the strategy, and we'll change the structure of the team. Maybe more players will be coming in, AJNIM and the rest, because we lost, that killer instance. And yes, the way we were missing the chances was very, very, very frustrating. But, it's a two-legged affair. We have to go back. Do the review, re-strategize. But the way we played here, of course, the second leg has to be different. Intimidiama anase Dreams FC head coach assistant coach nurse run for Dorman nkomo ena odi eja no momu siakan or the CAF Confederations Cup ni mu na CAF Champions League no so no Midiama Sporting Club na ginemu a nurse omo so no omo di game no ede rentam so first league no eba so Ghana Cape Coast Sports Stadium ama Midiama edi nkuni mekani miensa horoya fo no omo te kanu ba ko second league no eba so ochina na head coach Adema Midiama Sporting Club Evans Adote enso akasa da fa game no eho o say ada horo ya fo no onyam videos kakra ahwe na game na achina airbus no first 5 minutes be determine how Midiama ebe approach game against Horoya Athletic Club. Well, Horoya, talking of their recent games, they stood by in the last qualifiers. I have not much idea as talking of their recent performance, but we have videos from last 3 months in their league competition. They recently had a tournament within their territory. We noticed 1 or 2 players and looking at their game plan. It will depend. They may come to defend and attack on their counter. On the counter, they may decide to maybe open up. In the first 5-10 minutes, we'll decide as to how we should also go against them. We head coach Adema Midiama Sporting Club Champions League qualification and 3 games na Abaso Pyramid omufi Egypt omni APR from Rwanda Airborne El Ali from Egypt omni El St. George's from Ethiopia na Airborne afi Orlando Pirates from South Africa omni transnomni bobo kwa yefen G1 Galaxy from Botswana ede aboni yenremu awa team dan kotokuru asene ni nkomo fi ono mo enso mfama timurua pa fa Mr. Linsford asamwa bodu wono anase oni nkomo twetwe a kwabela jenim etere na dwom ne na edi ye anase obusa ne se ukopiemo kotokuru
Kotoku asemro mo koye ekosi akan e Bedpa Ghana Premier League ni mu a kamia se omo feliye waje atum na fe osanso busa na se kopiemo e second division as first division a Yakopon Adwuma this season e bo no ye betimi abo no wachem dan anase no nso ye kukuru akwa kopiemo e dawu ani nipatem. Your division of the requirement today what division, even though Travelers is for normal increasing in here. But I think that the standard now stadium no one you need to be actually. I ever said it to Korea can buy the stadium no a full casa to say Mijabukana or Jaugubi and I was surprised. I feel with social sharp to Papa and so via the one activities via the what do you expect? A year for for the past 2009, Akotoku has taken over the stadium and they have more all the time. Stadium need to be put to that level. All the time we maintain you see the funny and so it tells you the kind of investment before even we qualify to the Premiership. So, Sabi, Obiba, someone can say, we share the channel. You need to get a mower to read the day. We am Commander Satimda Kotoku Royals Ebobo Konura Papa Fan Mr. Linford Asamabodu Ediajae Alaji Grusa ena eka sei oye owner esanso edabo as a bankula eremabobo kwa ye King Faisal na beka ya league no eba na wie na Alaji Grusa dinasem ekodan GFE se omo hwe na omo enkama no mistake na se player registration bi happen between omo ene Airtel City Boboko no Grusa edasem kodan GFE omo tenase no omo se asem no omo agbogu o de appeal koye omo reject appeal no enu ntina Alaji Grusa ednasem kopie mu ka sanka league eba beboyi na nka stay of execution enfa entoso na so enra ya da sore ya de akas omo stay of execution no omo yi the league no so a league no ebetimi akoso na numu ena FA kopie mu FA on ma mafube na enso egbose Alaji Grusa ni case no de akas agbogu de akas agbogu Alaji Grusa se hwe mon transfer mo famoto embadwe case ni de enne no ni edi nkomo se enne ena case no omo eka me na man go school kra say di grata no ba e kin kai ma me ti ase na de no mo go school lo ye so e di ma wo mu a no we ma media say ya bin si mi ki so mo no say wo mo be kra so mo ye kontompofo di no mo jani booth na wo ka se me ba lisu me man go school awal on ye mi PR on ye mi administrator on ye mi BBA say wa chere me leta no wa kin kai chere ye stay of exclusion on our case. Omo antam bibia anche this enurachi no na omo de ba say the stay of exclusion no omo adjustment amfa no go say ekina 7:30 Ghana time meeting Zoom yani the lawyers no omo so the give say omo ya dismiss your case ya propaganda way omo jai omo lawyers no omo abon omo can go media ekina 29 we me ebuma ba ekina we come omo ebesebu omo lawyer contempt ekina nana mankwaba nino ho be share lawyers one room na akasawo ade ekina na ebi case no na here 3 points we ona ene bankrola edma Kumasi King Faisal Alhaji Karim Grusa nenkomo ena abano yenwemu amono ne ene fa kanso fentete information CMFM Italia Serie A game Saudi Ascendra de Toga Frosinone etrafie se Canaba ko Fiorentina enso ehye ba ko Moinza etrafie tumi ehye bi Bologna enso entumi ehye Genoa etrafie ombo ekano enan ema AS Roma etie kanu ba ko na Ascendra de ene man shada nkoye amfa mom na opemu a na se game se Toga La Liga no Celta Vigo ehye ba ko Aves enso ehye ba ko Granada ehye ba ko Betis enso ehye ba ko Sassuolo tumi ehye bi ema Atletico Madrid echemo ebonekani menu away games outdoor esendwa da etoja Bundesliga games no ebi to from na 6:30 Heidenheim ene Boboko efro Borussia Dortmund ebo eno week 6 na game ba ko ebukam no ye prepreche efri ho ena afro no chiemu nso a League 1 no match day 7 enso eba so Strasbourg any lens ede iboni Chelsea say report for mo Ebanesa Brent Ferris James okoko plan report number toga say washa say president training kakra nkrenche bia Brent Besant sesim esia kan ede ma Chelsea bubuko no yegusu ejina Chelsea omsa Brent fan Alan Maxine
abrante osi akadema Chelsea na omusa abrante ba ye omu bo papa bia obody ma Chelsea eno ntino ayade a 31.5 million bid na Burnley di ba ye no ombeja tum no maton abrante fen Allen Maxen uko piemo Newcastle omo aboboko ne yomo dia no omo free Saudi Arabia na beto dwaso mo Remo France akwato Newcastle boboko no eni tiam na opa fen Zidane edin komo so mo ton ayeboboko a ye fen aye Marcel dia na se opa no ene ba ko head coach ediamom na ko piemo anso awo aye Cameroon na reporter eba ni say ayade a match fixing be investigation course ni nyina fa papa friend Samuel Etofios ho odi say mpempa mu ko say de Cameroon omo afi no papa ina da no as chairman omo ketokreku eno no na report yen saka say papa yi abua second division side bia ya from Victoria United amamanya promotion enso abom chiema manipulation of matches in a course of sa team no enso nya sa promotion eba investigation course ebu Samuel Etodia na so be hye papa se Flamingo for akwada kuma bi abon de oni boye papa kopioma na sabrante no that one show best Vinicius no fe Laurent ne no ana beto just Manchester United ana fe Chelsea ni na enso eni de akwada na chia 43 million pounds no ana se utu abenya akwada abesi akan e de ma Italy national team no ene omo afi se papa ni di Roberto Mancini wayo mbukata ene wafrodo ma omo dwen ho omo ntiase omo tiase enso omo andwen ho obenso papa nom no contract till 2027 nanso Saudi Arabia club ebaye papa Ebukof waja honum ekoye coach Adama Saudi Arabia club enu ntino ne papa aye no omde ne court na makosiki for eye abrante no ni sika bia eso omde man no omo aje bobo kwa said your friend Ali say much ready about say yakopon aduma January 20 bi ese kutwe omo Remo Obasa na fe abrante friend Lewandowski no amakofa abrante na kokani nia your friend Frankesi won sia kan edema Ali bobo ku no Cristiano Ronaldo obesi akande ma Juve na reporter yensa kan so obesi akande ma Juve no ni sika bi ebukemu na odi Juve bobo kon akopim quarter up 17 million pounds enso edi afiyu bobo kon no reporter yensa kan say sa case no eda October 4th na 24 betnas ahwe sisaska no Ronaldo dia ana say Juve fo ne dia Barcelona na ndo amukobu nkunta tina kire say afro de sika koyie dia mampa 2022-2023 season no amanja mfaso twiji dia na say 263 million pounds and iska Barcelona enya ede go confessim Tyson Fury unim say ke ba say nkoni abrante fan Anthony Oluwafami Joshua enko na Tyson Fury say otena say hwedin a Anthony Joshua ni bet bi ode ba eno ntino ehunhia say obako a bibia ensheda enda so afa yu second so de ono so kita bet na ode baba ko no abrante fan Tyson Fury say onkufu sika Uncle Fusika, you don't fight for money. Na nye sika ntina obeko. So what I say. Na nia onkita bet ba ya. Usi onkita bet nti onku. No kita bet nso ba osi da bi onku Fusika. Ntem say isi ade. Brother no wabre. Ai brother no wabre. Na oni eye Francis Ngannou bout no cross over bout baso Saudi Arabia. Me say ono na ni age won say opese okuntuwe aye Tyson Fury. Nkoma odi aba enono ya kwa nyame aduma ekina mi fiwura ne nana na yi nti mi fiwura ma Sara ti boni din ma no mi se ma Sara yes na yi na ye sister ama Sara na ma me ne Alifa nti Alifa so ma me na ewu ma me na ewu na mi ne de nti e be na yi nyame aduma de ekina okay na jamu mra wai mra na majan ni nsu ko ye ba de esu na ko bike aya chama bwani Yesu why masa nana na ba besu na Yesu say sana na zo masa mami na mami wani na so we die Yesu na woni azu da Yesu ni yo wo bu hon ma obesu atwa jado ni ade bet wo bu hon so je tira de enenum ne kopim tira Yesu Yesu fi hon de Yesu we bese mande no bia ni di ofi o and now be di do no be si onim no ya be yi Yesu say obi awe awo de be da no diare Yesu to Monday jama boy na yenya yi ni kama why okay enti Mr. Beneza Nyachi ye chia no afi Bright Kwesinya kon ene Mr. Ebuni Forsen woni no mu wa chiase Mr. Adams Mr. Adams champion man na no pay ye chiachia mu nyina na bibianso akoye di si ha na fe captain in the morning atwaso midin Eddie Joshua Kwabena ejenim Yosef Faji Otenin kan Raymond Asete Rat ene Benin to Mauli
produce show no. Over to you, Captain, in the morning. Oboba ofuri amanfo. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM.
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM. Modern pass no na oyi wonai edito ne so. Na we yi ato nche. Uma subio. Na ri adono so. Na obio. Onu swe yi ato nche. Abusmen mo ya na ye kono prince. Mama yo na subio. Na ri adono so. Oh. What you doing subio no? Na what dey wenyi? Oba no do wo. Ni bu na efu. Na wenyi no asem obeka no say. Me dey you na ye. You never me so. You never me so. You say dey rawo ye me no. Said the Andra Mekacha was saying, Yabepe Brenna Yetimia celebrate Yura Nana Kwame Ampedu Ajum to 49 and ran in Finchiam, you knew Papa when Yan and Yami Fre if Fran and Tuma one at Tintimu and Penny Sati as a 4 NT and now one more a woo Wundi Anira was as so. I didn't baby be our name Sabri. Eradin kana ho achede kese nyankopon de ne bedum Ghana obeti na busua nim obehye ni kromfo animonyam oni Ghana fo bekasai aropai ya dewurade ase de mane kra baby onambia eradin kana ho I don't want to so much. I don't need you made anything. Yeah, the Asada they called their mother sports team Joshua Kwabena, Jenny, Kofi, Ejiri, AJ, Ben Mawili. Yeah, that's it. Yeah, to also the amount Siman with Diana Bako and our partner so Shannon so for mommy. You buja for the week. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Shaba. Na enyomo no ebo kakra. Ye di besi wona afei womo eti ase a ene womo soso edi womo awoda no. Yetimi a celebrate womo se de wawuo mpo ye celebrate no a na ne oti ase e wo se ono so ye celebrate no ene eye Owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba ono so na woda enti Owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba DL ena utwa diniti ya efre
Anope won so yama happy birthday. Erade nka wo ho wakoma so ade enyina emrem emfa ema wo. Uye nipa eni nti yeden yara enan bibire wo hono mu a watietia so. Enipa bibire wo hono mu a onwumadie bi ene won etirim antene won. Uye nipa nti ene te saa. Nanso empanin se omamma eho ehi. Eni nti eyeden yara na ebekọ wiya no. Charles Kwadwo Fusu Daddy Lumba. Happy birthday and confirm out. Baby Awubia. Ghana Adisiye, a boba ofore amount for Emamo Atin at the Bar Ahenkan 93.3 FM. A woman for a amount for Emma Atin and the Bar Ahenkan 93.3 FM. You are celebrating your birthday with a legend, Charles Kwadwo Fusu. He's 59 today, and he number 59 birthday, and I was celebrating, and I can't crave when you're 60 years. Every war, Nanya won't come out. Every war, Abba, also day. Ali. So a very good morning going out to you, Director Conrad Kakraba of Christian Heritage University College. A very good morning going out to you. Thanks so much for the massive love and support. See it as you. Okay, and into the event, see a beco for that into the amount you free her. Na fe yasan be celebrity Ura Charles Kwadwo Fusu Daddy Lumba. Sabi umani manusu simina so. Senka we free mu anka no pay. Anka radio bia ubechim atfo nka omo bɔ ne nwom. Ye de yesi entwen mani mu ansa. Ɔte ase ye be celebrity no. Sa ate ase. Ayi nwom ɔto ye ɔse me te ase wo ne me nka. Mi be wu ama na. Ye mani mu ansa. Into what yasi ya ne papa Eddie Amano. Ghana Adisiye, a boba operator amount for Emma Atin and the Bar Ahenkan 93.3 FM. Adisiye, a boba operator amount for Emma Atin and the Bar Ahenkan 93.3 FM. Monko
Hey. Wabe bio. Na onim se lumba ne nwom wo ho. Minyi yare na meten nsem no ase. Enuma watoato da no. Eti we say o se sema nyame do. Na me de sama me do. Matodum. Ozedai. Matodum. Hwe ma yenyi wo da tintini free ho na fe yentin sim na yen feeling kakra. Yen feeling lumba kakra. Wo da tinti. Okay. Enti eno no your bra kwantu afutu ni adesua ewom. Ena no pay ye de enamo ye de bro ye wo da tinti. Botae ni nyina ne se da chi pese mi hia wa brabo ne ye fe. Me nso me de ye fe na wasere ahwemanim na me nso metimi asere ahwenim. No waka se obo sa wo da tinti ne de abeboa me. Nti se mi hia nkrofo na se omo de testimonies ne de basa no a na me se me fa me kon fom na de bia wo da tinti no. Me se ma da age wo ho ye invest se ne be ya ebekoso aboa adasa. Anopa yi wo da tinti de the number of kasem ye say be the reason someone is encouraged in life. Be the reason someone is encouraged in life. Se obi eti hodia na obunkompa kohwe na chia e wo se otumi ka se senka enye odi ahenkan a anka ma enye dwuma anye media mabamu buyo bra enye sa wo da chinti no abra anka menka medi me ho bone senka enya semesia anka braboi anka aye basa nyankopon wa hira me ni nyina no awurade fa asomasi so ena ihira me unia media mabamu buye kura na so metie wo no asan ahye me nkunan enti masan aboaboa me ho apropro me ho se abrabo no me san pem so senkanya me wofa anka mantimi anwie school no senkanya me maame a anka me yare ye anka manyo ohwefo senkanya me papa anka mantimi antu kwan no. Be the reason someone is encouraged in life. Niye wa yenti. Enanu tie Yesu Kristo wabra okọ ye okokoto asuafo no opone so no okọ ye pe ena oka kire Peter ene ne dom ne se onua media me pesa me ka onyankopon ne nkwaje sem kakra na emom me hia mo koduo no momfa mo koduo ne mfa mame ena wo mo soso tie ase wo mo hwe ni din wo mo hwe ni to sebe ayi ofrene sen aponche wa hia kanaman no bo nso wo hwe ni din no ochiachia ni sum chiachia ni sum enti wo mo de wo mo koduo ne de ma Yesu Kristo wo mo hwe ni din Yesu Kristo kan bibiri no ewie obewie no en oda Peter ase oda omo ane ka ne huni nyina ase so omo de omo kodo no de ma no a waka ne papa ensempa e de akere adasa na fei waka sembi o ka kire Peter say Peter madwuma na moye ne muti sen e hwa na Peter de nkomo ba opani fitiana dwumu no en yaba betena poyi so ya famu die biara nyeye ne ate yeso osofo bi wa pai wa ha ne edimirika ye kwa ne ye boye pada ne ye enum Yesu moja ye enum hwan moja enso enkosi aga yeso osofo bi nso aben wa bapa wono de oton sticker wo ne sticker no nya bi fam wo yefunu so a ebedwo ne ye no so ye edimirika kikikikikiki ye kokoto a ye nhunu so yeso ayi we di onyo sofo wono ne yeso yedunsini wa ben pa ene awo no akoda ne hye kro betwe na ba beto yefunu nim ho nso ye koye yakono moto yakono mo de ne enom ye yanom ni nyina yi ntime ngo ya ye bia afi Yesu hwe o mani mu din asesa mate
unim to asaw no fa kodi mu do Peter hweda ni mu din no say na man bibi aboko de eno ho nkomo na me ni ugusu a ye die se fitia no pa ahomate a ye ba betena so me Peter yi ameti ha yi se wo ba choko ha no mo a ye ka wo mo yi nam pa wo mo aben a o yi mi asinjin akofa hwan me Peter ma ben pa ono se mate but wo de to asawu no fa kodi edo mon kan kodi edo kakra na to asawu no afei Peter hweni din asem ba ko ka kire ne se abani waka mate ensem no kan kodi edo to kodi edo fafa ha fasen ha he Ghana ha o yare ya na ye be kire hospital a eye papa but wo mo be kire hospital papa nyina oh na kwa so mesi ho o de na kwa benti ho o de na fa ha o de na sen ha o mo nyina ka wia na o makoda wo mo ka wie no mo ka so fa ne kwa so mesi ho de lorry fare nkan asem ne nye yawo obi aba be kire na dwen sempani se wo ka e ka nwia mu anase wo ka e na uhunu se ma e kire wo ka twi oso otimu nsako benkum fafa nifa enti obi aba be kire na dwen de but matin samni bebre but wo Yesu Kristo die yi a wakan wo wakanti you are the reason I am encouraged in life enti matia but wo wakan no die wo wakan die mate meye na abusia oyeye no ni mo nsem dada yesi afei wo mo atena wo de ko yi nam no ebo ma ama afei wo fra nkrofo mo de koduo ni bi baaye. Jesus became the reason Peter was encouraged in life. Anopai why na wo se ni nkran wa brabom why na obi di nani to why na betimi di nani ato die na wo ya obi betimi di nani ato a obeka se papa we ya babrabo papa na se de wa babrabo papa no eye me fe me da tinti mesua no na asimiye ana wo ye hwa wo so ane di twa nkrofo mampowa yebo odin ya ye de den yebo odin ankrofo yam hye won yebo odin ankrofo etimi we ni abo ni din dia mate wada isubampa edi pa okay maami we na abamu di asem no mejamu adentia because edwemu ha no maami no wo ye obi a ye bu no ono ankasa nso bu ne ho brono isu ha se papa nko na abeka bi dia me pacho mejai me nanko bodua no kra biem papa we na abeka bi mate me nkonko ye bone ni biem. Be the reason someone is encouraged in life. Anopesi ye bodin na ya yampia na ye to a e wo se wo san efa adwene biem e wo se wo san akoda na odwene hu mienu se edin ne de ye bebo na se ye bo medin papa na ye bo medin bone no e na no asem a eto kraman ebino no muka yesi wo fia ye nyina be no amu aduane adi okraman koda mu a wakoja ne na yagum owie ye na trom odwane ko nsukwan so na we na aginamoa ekosa nsu aba na ye de anu aduane okraman hunu aginamoa okwan ne so a obisa aginamoa se ye bomidin wo fia na ena aginamoa nso ka kire ne se ne a wo ye ne ye ka enti se wo ye papa ye ka se wo ye bone nso a ye ka anopa yi den na wo ye amayaka ebe hye afoforo inkunan ge we di ja yo we wo di attempt na no ya ana we ye bo di ya ka semben. Be the reason someone is encouraging life. Oda chinti erade nka wo ho onka me nso me ho na asem na beto ho sei no yenye atiefu asa akeke na mum yetia yemfa mmobra na eso emra mfaso emfa mayen erade nka ye ho na dum no so mfa mayen ewo Yesu din mu amen. Yeda na se oda chinti asi afi yensan mra back Daddy Lumba yen celebrating kakra
the Ubonkrata Ambo so ba wakwem in a jiffy. Ye ba. With that inti. Toto mu ah Asodai ma toto mu ah ma toto mu ah ma toto mu Lumba don't know. Ose wenyane da obema na fam no eh Lumba it's your friend enyum we ma to dom foforo ha fa to me na fe yenko yenim ni yen fili ne kakra na fe so what you say hey Monica so nada we Monica so nada we Adwuma ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. na ya na tie nsem a woka no a etimu nsem wo oka nsem pa enti ayi pe enwum bi a ye nyina ye ntimi nto na ye ntie mu nsem no yie Lumba no nwum bi a ye nyina ye ntimi do ye keka bi ba ye ntimu nsem no yie na ye hwese betimi atimu nsem no anope ya we say mu odin pa enwum we mu odin Nyabotre osidan se udan mu da bi osidan onda yimu sorry yimu oh okay osi shedding na den edom etai wachi don't tell with you. Oh no, say. Interpreter. Man, you question I mean TNI. Wow. So what's the same? What's the sound? Hey, Jabi, hey, we had the there. We by here. You mean some funny in tears when I can. Hey, man too. Was it there? Yeah, for the energy amount. Me fetching yen and I need yen okay. Min just am grow.
Mami tie ne yie me ba. But ashase no. Say me mfa. Ayi kwachi ne hwe. E wase yetimi ti asem kro woka. Fetch ni ye no bibi me yate sa me ti bibi dawuro bi bibi dawuro ese ebu a na se den kai question we nko dey you we dey ado dey exam sanye ni na yetwa we dey ubeti bi dabi nia all friend no all be kire mu ana asesen obi fraba okay ani obi kire ba to odi ni obi akase free. Good morning. Good morning. Okay. Peace town. Blatata if you let you. I couldn't tell more manager than a chivono. 5 beer pie or there's always obviously 2 to 3 weeks. As I said, it's only banner. Oh, okay, yeah, that's it. Into pipe on our pine now, the woman body ba. Yati, yeah, that's a pass why your man pano pay. Yeah, that's Yami Shrow and penny for your becca once a much wrong. Why? Yo, as soon be any how word then I also pipe will be a pie war in Tiamwa, manager on the side of the hall. In tea, and for Chimubo, and for be a trouble. Okay, or say, Minfa uti. Enye den dewuro na memu sane be ya so that I will be beating it always sane be ya mebom ma me mfa uti enye dewuro sane be ya de bia mebom okay esa ayi wo de me sentie be udi mommy nimfa bitrinya dewuro ma awmom chiramansa aso ni kwa chiramansa na me mom chiramansa but I say me mfa uti nya dewuro na me mom chiramansa ya na me mfa den hanom so be yire okay mfa moja ye dey hanky mawo se den na moja di hanky okay enti mame mfa uti enye dawuro na me momu nkyira mansan na me mfa moja enye ink enfansansie okay wetwa moja enye ink ma enfansansie so aja say yeah sure enti yetwa hey David right I feel okay can we go any people bom to film David san e no David nya botre nya kura ntwa ni nyina nwie that's how they go ye twa first one okay me de udin bebo me moma so ene makoma so na me mfa odoka wa entumi ko mja se wo dress no no oh okay mama we aga so serious anyo to for na kasa no hu talented utie wo mo a otu yara wangasa akonya botira akodikodi nya senketwa enye easy oye legend obi be yetenene hwa ne obi kwashe studio wa the freedom asamba akope o repeat this no dey asoro ko yesu ye to ne bari ya na asefo nyina so nyina ho munyina ho oye legend sure obi a otodwomo a na se wo de wadwene di akira e ma wo sensua de oye legend pa na mame mfa uti enye dawuro na me momu nkira mansan na me mfa moja enye ink ensan ase na me ntwero udin wo me moma so ne makoma so na me mfa ede be enye kawanto me kom o se ona ye de
Yes, and you here. Yes, and you here. Between the room, I'm on to romance. Nimfa, Moja Yankima, now fancy I see you. Nimfa, between the room, I'm on come. Nimfa, Moja Yankima, now fancy I see you. Nimfa, Udi Mommy Mus, Udi Tamakumasu. Okay. Udi ebo me mama so na adama koma so. Bia. Udi Mommy Mus, Udi Tamakumasu. Nimfa, don't come to me go. Oh, okay. Into what you odo ka wa betu ni kuma sen nsa so. Oyes ronko ho ne ye nyina ye twa. O se den. Ah? Edie a ogina dukuro mu. Akuma kasa makuma jafa. Anajidi ya mpa. Na misumi ya. Ma bon komo pa. Mwako papa anajidi ya mpa na misumia mabon komo papa muadia dansi papa anajidi ya mpa na misumia mako papa muadia dansi papa Gobodia dance papa o. Gobodia dance papa. Luba is serious. Yes, Luba is serious. But papa ni cheno. Oh, okay. Luba is serious. Luba is serious. So he's serious. Easy. What? Easy. Wa kan say mo. Na usa oka we no banaka. Oka we no banaka. Oka. Oh, Luba is serious. Na oba no ne to nyu mebre no wen. Aja se wo boss ma wo so mba na se lumba na nyum no nse dan fa bi mu mba wo ha no bebiri sa ba debi se bi wa build ni ho aduru no o to ba ko twiri mu amwa na ba ye ho adwuma go fa ba bi ate ono to ba ko twiri mu na bo se yen ye ho adwuma ba ko de ba na ndi an hye dan nya yi sa de here ofo no yeah oh ofo no de ofo ne bi mu pe ofo ne de he ofo ne de he anu anto amamo otuma obi na mu nka mo ba gi afa no anto amamo ofo de ne de he you was I no so ofo no ade a enya yina za de betum si etie me eba ye no mani hye da nye hu ni ntie mu asem bebre sa asem ofo de ne de he anya de lumba to dwuma ba yi ofo no nko ade na me chele wono wa fa amamo no de ba ho ode ma obi ebe nim ni wura sa asem gala oh okay sa Emma osu hu dana eno de yi ne be hu Bra Nelson on ya metati so bobo ha oh okay okay enti ene na woda kese ana wo another song a person ye decode on okay o si ye decode we nso se ba ko ne yaye oh we na se we di emre we di emre and that's where the what you say na ha no say ya botre o say ade a wote ho na wo mpe na aye den okay when you wanna show be a matino sumo avenio santo when you wanna that don't check yana matino sumo avenio santo when you wanna that don't check yana show be oh na see we the emre na ko bi ko farmer e mass aba me asolve a we dey say simple cry we ga ko farmer huhu bi aba na ya solve we the emre cry and one say ade wo se wo mpe
afi wo san pe wani wo mu ana wo check ana si we dey enye hard mass ya dabi we fofo and so wo dey wo mass fofo ha fa bra na we dey bi twa also ope bia ma ye bia he nya wo dey atumu no ya no sere kwa na ba we su nsem go mu dey me ba ye be di kodi ni sisi ya decoders ya tena se ebe di code ni sisi ya nyabutre kwame soso de nyabutre adwen o moa mi o adwuma yase waja aba me nko kwame fa de na akwa yese na me try ayi san tweko na ti ose kwame so fa ne ho akwa yase ana eya me say wo kasa fufuro na ono ga de me te kwame fa ne ho yase so wo mu but my inti maybe dey mention anti asem wo hwe eya me say me fa bibi nto sa we so kwame o me fa nto so no bi ma chirem okay kwame di wum ya hwe sa ho enti wo a wo betimi a kire sa anwum we mu no 0201 944 485 0554 820 910 wo be chirem pepepepe di amaye utin ba akokora asem ato ozeden encoding no eno so mu odin wo ho ba dia mo boy no pese me chirem pese me chirem etu die fa encoding ne to ho na bowe no na me pese me chirem nyamutre eya no apose no ye di kodi ade enti nyamutre ma yen enti sanfa biem o se maami ye no hona ye kwami o dabi hwe kwame so fa no akwa yase o ze bibisa obi aba me pa cho di na bi akase free hello ya fro yi ma wen okay enti dwa hama nyina ta wachi ene wa ba yi sa na tie all right yenti we enwuma ne mo ansa na wa kire mu on okay jina so ayi yanko enti was den dwa hafo wa na be dwane o di gruba fan na se kwa me zo fan ho kwa yase da bi o kwa nim o se maami ye no eso wa fa ho kwa yase da bi eye krodi no obo she ho sa krobedi kro na obo she ho na na mi gu nsin ese edino maami ni dino ye no maame ni din de ye no ene wa fa no ho kwa yase wo ni din ye no na no no so de asoso ye no sere kwa ena wo bo okuro na wo free so no fe yase fe yase o se minyini ye na udin no mate ase ya fe se sa na twrema no so se twrema no so
Okay. And go for myself, made the job who any more. Maybe I may have to saw so far. We did maybe I can say free. From a garbage, make us a free PWD camp. It will be chilling wrong. Okay, into you were Hannibal. I'll say, Mammy, and go free at Tonsu Budiase. Sex the back yen do na me gu sa. Na eye mammy Adam for pa. Mammy. Oh, well, Johnny. Oh, Chile, come on. Oh, okay. Oh, Johnny. Oh, I would say what? Now, Luma no can answer. We don't say for them to Indinetino. Oh, they call a big ground woman deep say. Hey. And some no come and back or cry. If I told you, maybe I can say free. Bracos will be chilly. Hey, yeah, some Braco into you. I'm a paid from your soon. Mamma, you know, I had the whole row. We have said traditional view. I saw Casa, the boom, and you which is in mind, and then I said traditional view. I don't know. That's Luban, so that was a papa. And then I would was a celebrity, no, Sabi, we're free more, and Kayabaya Manabro, so say, until I was say, you're celebrating a house out, that's so, etiase. But in some local kind, you know, Yentiase, Uti ain't not, Sanmia, Buya, some no kind, you know, no cutting is here, me up, no kind, yeah, your person you see be free now. Say one. Ubiaba. Okay. Maybe I told you maybe I can say free. Good morning. Yes, sir. Okay. Okay. If you are for me, the say, I'm with you. If I told Lumba, then you know, boy, so I've been about. Maybe I over research what you know. Who time I meet me at Yumka. And you did you know. Yan kasi chire brabe chire mu chire nsa ba wo mu anasa ba ni mu yes nsem no kan be yepe enti tie nyom no Yeti o ebedu baby o who nipa who the busiem after 2 who do nipa 2 busiem ni busiem nipa so masidi baby anenam ne de ka na tiafa so enya ho de epe baby anenam no some no kan yes be ka kire yen luba ne enim se otufo ero de no kre but in some no kan ye no maami ye no de no eno no ne yes se wo tia be ka kire yen adwen wo si biaba like enyom na nkasa no se nyom do mo tu yom wo Lewis wo ho enti wo pese wo hunu a no ono ade abama yes na minim se obetimi asearch for but me pese me tie free obi ho yeah okay enti asem no se wo de akohwehwe a wo se den me ba ne ye de amatie fo sisi wo a wo su nimu no ni ofre ba kono nensem ono no nam kwan no so emi ase wan chiri mu anwia o sa emi se wasen ba sa obegine samba obegine samba na no wate si ye bu abaso anka ma we ba to udin ba bi akese free hello yes sir hello me ba to ye tie wo betimi akasa hello oh auntie yanka o hello manager nso be chiri mu ana ofre be yi manager nso ofre sa me ba to udin ba bi akase free hello yes sir hello oh yete on kan Debbie na Debbie o manager sen free no a great musician you manager na
Anyum to ni kuku dampa. Okay, it's no hit. Manager from Mufan is this way. The car be say no be chiri mu. Me pa to di no be akase free. Me pa so me na me first one. Enti chiri mu ye tie o. O say ma me yendo o free atonsu bodi ase. Okay. Se chireba yendo na megu won nsa na eye ma me adamfo pa. Ma me amani ama udin aye medew. Ma enye we dey unya wo kenkan de kenkan na no kenkan no eno an Lewis na no kenkan so oya the fast akobo aba mpacho manager nso so be chire mu uche ma na wo to the fast so uche no me yet nsem no because yesu ya de se me kan se manager de ono manager nyum to ni kase pa ara Roma betimi ne ni bri abre no nyum to ni kase pa yeah akwankwa ni asefo and na ya kra ya brese sa apa ni kase apo moko de adumu na mo so nyame ahu ye bobo Ghana nyina etiew Ghana nyina etiew Eji enko ana me pacho yenko ma me ye no so atonsu bodi ase echire ma ndo na mi gu nsen no ye ma me adan popa atiafa so to azo e Ghana team yambia wana yambia wajale oh oko but on quite the competition and what they on asan de nyum na aka ho yes so am eba nyina mfa nyum o yini makoma sa oko lumba ade no duru fifiri wonu ma na Ghana team lumba ni odi agro ba me yi wadi o yeah why say Mama Esther no Mama Esther so ye gospel version of Daddy Lumba ono so nyum wa hwe ya untimi ntoma kra ya sewo Mama Esther so sa but o my idea all right enti dia wo search ye no atie na guy ne kan no no an wa kan enti wo ken kan ye ntie sa misu ma kan ni so de no wo kan ni na o ti won say me nyum ni nyina mfa but ya na wa hwetwi ni yie because o mo ken kan twi no baako ma osofo bi ani breye eye omodi osebo ono no hunu osebo no se omodi osebo ono so omodi apiramire ade chrebere asebo enti etie twi no edi wose maame ye no ofri atonsu bodi ase okay sechreba ye no na migu won ensan na ye no maame adamfo pa wase na oye maame adamfo pa kenti maame fabi maame ye no ofri atonsu bodi ase enti maame ye no eye story a oka enti na maame ne efre no ye no yeah a ofri atonsu bodi ase okay sechreba ye no na migu wo ensan okay na oye maame adamfo pa me ba o chirem but still I will be so free okay me ba cho odin we be akase free e free me no me kase fi dwa afi de wa ko dwa ha bosom no so ama mo kanche on ti odi begum afani yentie o me pa cho yate ya ha ye network no ye network phone no aya botum beti wona enwana eya wuwom yate and anu ye ne your friend say MTN panimfo no kasae ema omo echie se omo betu ho anamo ye besan kai omo biem why yo yate afi yemra yasem no so unze edru ho no I said the network na asem no adwempa ye chiri buli yenko okay eti yadru na oye maame adamfo pa eti maame ye no maame ni din no maame ye no ofiri atonsu bodi ase sechreba ye no na migu ensan na tse maame na no guso kana asem yes maame no ofiri atonsu bodi ase no san ye sechere ni ba
Okay. Yeah. And we go nsa. Yes. Na oye maame adamfo pa. Okay. Maame manyini ama udin aye medeu. Ma aye ewiase nwanwa se meto wo badin na woye obusuani. Jase ne wo sere kwa. Ye no de sa ye ne wo sere kwa na che sa ye ne wo sere kwa no be ba ya na Lewis na ba enti asem no mate ase a maame ye no wa ofiri atonsu budi ase ya sekere ba nso ye no ogu ne nsa ya na onyiye no aba bete ne maame din no asese edin na ede pa yes eni nti oto na bedin yes ama aye wiase nwanwa ti aye wiase nwanwa so oto no bedin I see moment enkrofo prio ofoforo nso aba me ba to Okay. odin no bi akase free. Hello. Yes sir. Good morning. Good morning. Yami ehu yamobo na nso ni egu ni wamane Ano pede boko. This that lumba ne birthday ne how many years no? And when you're 59 years. 59. Oh. Me patron. Oh, you don't go pan you say. Afeba kwa kanimfio. No, that was my competition na pese mbasu kakra. Okay, nti we. O de ya wo de bae de he. Bacho, ye no sire kwa no. Ye no sire kwa no. O be chire mu. Bacho adawoma. Okay, nchire mu hene ye nti o. Adawoma, ashase se. Ye no sire kwa no se. Ma me ye no free atonsu body ase. Body ase. Eye body ase na body ase. Kroni din de sen. Body ase. Kroni body ase. Okay. Oh, okay, I was sechere. Yo. Sita kwa mai sa sechere ha. Ti ma me ye no free atonsu body ase. Sechere ba ye no na mi gu ni nsen. No ye ma mi adam fupa. Ma mi manyine ma odin ya mi de. Metu ba di nsu nye busuani. Asini o sere kwa ye no. O nchira sere me ati ase yie pa. Na je say ma me ye no ofiri atonsu body ase. Body ase. Sechere ba ye no, sechere ni district. Atonsu wono. Sechere this your sechere south, sechere central. Yeah. Nti sechere ba ye no na mi gu ni se no ye ma mi adam fupa. Ma mi manyini ma udin ya mi de. Metu ba din ansu nye busuani. Asene o sire kwa ye no. Apani also where here Bacho adawoma mi kase free Kumasi. Una se wo kase free Kumasi de den ya obetimi a kire mu. Enti wo de wantwa. Azu emi ni saka o kase yes no senka o kase free talency di anka wo ye de wo kan ho. Oh okay. Okay, mi se betale mu okay. Am yon ku bi na friend subu ase ye ko sunu na mi so da lumba dem papa no. Ani mo kwa de do na beti ma kire do na. Enti dia hi bi na betimi a kire mu. Enyu bi ankwa no ma no. Ankwa no me de me crab for ye. Me ye ne metimi bia me breso na me ku eno. Ewo nsembi wo beti na mfoni na nseni ani nkofo bi eje tinye wo saade no ka sembi wo beti na do na nka ni ankwa no ma no anu no ose ankwa no ma me de me kra ma ba for de me ye de meti me breso na me ko ankwa no ko si afie nya akon yase na nampadu no dance fo amanfo bi subo ni din o bajouti yetie u papa yenya kwa yasi madam na nampadu no dance fo amanfo yi subo ni din o manfo mi de atumi ufo me yo sensani de aka mi di kibetwa so be ma na ewu o bre na nya na ye tas alanjima kana video sisi so ho dem kakra bi na ho ya di wati ye za bi mu se
amanfo mi subo nini but nye bo nini o ti mi su amanfo be subo ni din Ah, I see. Anyway, now what can I know. And one super, I had the whole year, that's a good best. I tell you, I bet you a man for the subo. Or did you say subo? Oh, okay. Okay. Yeah, that's papa. Now, see Kumasi for now. Kumasi Abrepo. Okay, I see. And I pay a church Abrepo for you now. Why? Yamishra was also near education. Okay. Why are dear, Papa? Okay, ain't he? I dream. I just say yes. No one will be chilling. Why are dear? Yes. That the lumba. Me pacho udini maybe okay say free. When to me so yeah. When to me so yeah. Ngono so ba be chere fufu man. Nim say bia ngono so be chere him fufu. Ah, asan fona ka son de no anu no. Only way nkasa. Oban gazi amu aja no pay. Me pacho odo na ya tima dia san ma kan ba bi nu. O se obi o flat anti me mu se mu de. And your my dear. Na say. Se ka san o ka me. Hey, so I will throw challenge one. Okay. Throw challenge I eat you. So throw challenge into it you on kwano mano. Okay. Okay. Ase man you me ko. Ayi. I will try my beat in our book. So, repeat it. Repeat after me now, you know. Silence here, the Africa. And Cabrabon care. Could be everybody. Ah, it's like a GM can open a fan falla. Tentem cry. So, the decade you want to cry. The baby. I'm buying now. More metunium. Metunium, what? But, anyways. It's good to say otiase na ye we. Yeah. Dachi bia when you be say o ha na echiri ofrim na obi ti say ye we obeka say otiase kra no. Omo ehye na ni yam. So ya boa nso atwe nkrofo bibire adwen de asi opani ne nyom ene nsem a woka so. Anope ya atwe nkrofo bibire adwen ati so. Yes. Because na nyom ne yetie ni sa akeke. But o kan nsem pa. Nti free na koi no utie lumba nyom a eye tie nsem na ewu no sure na eye nsem papa sure nia oka ye eye futuo nsem ye ne osere kwa no maame ye no wa oka na sem yi no enye se maame bi ti baabi a ye friend ye no wo anase ye ne osere kwa wo eye futuo ene wo tu ye nyina se esen bibre no ano ene ensere kwa sure ene nti ya ne ahwe ye ho so yi ye da na se anopai afutu nsem a ode ebre yen na we hu kra be hia bibire se da obon kata ye de beba sa mi bi se o we o se producers yi entie bibi foforo hey you there Bacho we dey betimi akire we pensa we betimi akire mu brothers betimi akire mu yes mon friend my yen Bacho ho am ko fa ne mra friend na je fatuma si oba no otiem okay brothers betimi akire mu we dey say simple eje kura betimi akire we mu yes eje so ho